Thikũ inya no ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ no mũndũ njera angĩkorwo mĩtugo ya ateti kuma marekio nĩ ũndũ ũngĩtĩkio. Thikũ inya nĩ kahinda kaiganu mũndũ gũcenjia mĩario na ciĩko ciake. Ateti arĩa mataronanaga ritho kwa ritho na maratũire metanaga mĩrura mbere ya andũ ũmũthĩ maumana gĩathĩ kĩa irio cia miaraho mũkawa-inĩ ũmwe ũrĩa wĩ makinya manini tu kuma harĩa mũmbunge wa Suna East Junet Mohamed aikĩirio ngono. Nayo Mihang'o barabara-ini ino yamba yarũgama. Tutatembelea hizo kaunti 6, kaunti 8 za wafungwa wote wale watu walikuwa wameshikwa kuenda kupeleka amani. Kwa hivyo hii Friday tunaanza na kwenda kwa Mheshimiwa Aisha Malindi. Mimi sitaki mtu apigane kwa sababu yangu. Sisi tumekula samaki, ugali ya brown, osuga, tumeshiba. Na huku nje nyinyi mnapigana. Sasa sisi nyinyi ndio mmepotea bwana. Hawa ndugu zetu, madada zetu ambao wamekuwa kule korokoroni, wametoka kule ni kama wale wamekuwa kama yule Saulo aliyekuwa na tesa wa Kristo. Sasa wamepata batizo ya moto. Ndio sasa tunawaita Paulo. Sasa hii maneno wabebe wapeleke kila mahali pembe zote za Kenya ya kuunganisha wa Kenya. Ngucanio ĩno yothe yambĩrĩirie rĩrĩa mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Moses Kuria arutire mĩario yonekanire ta yahahũraga mũtũrĩre wa Raila Odinga. Mũthenya wa kerĩ mbũtũ ya CORD ĩkĩyumĩria gũtetera mũtongoria wao. Mũthenya wa gatatũ othe marĩ thĩiniĩ. Thutha wa gũikio thĩiniĩ rĩu marakũya rwĩmbo rwa thayũ. Ningetaka kubadilisha msimamo yangu, kijana yangu afanye kazi Kisumu, kijana yangu afanye kazi Ukambani, bila kuwa Mombasa, bila kuwa na fitina. Kwa sababu mimi nitaweza kuwa na security, mwingine atakuwa na security. Na nyinyi ambao hamna security, mtakaaje? Na hao pangane 6 kwa maoni yangu ndio wamefanya Jubilee kuona wazi kwamba Wakenya lazima wazungumze. So this is the dialogue, Pangani Dialogue 6. Kusimama pamoja kwa viongozi, kutembea pamoja kwa viongozi, kusemezana kwa viongozi, kutaleta amani katika nchi yetu. Tunataka kuona sura ya Kenya ambayo tunaweza kutofautiana kwa mambo ya kisiasa bila kuwa maadui. Sababu tuko na Kenya moja tu peke yetu. Hakuna Kenya ya CORD ama ya Jubilee. Njũkanĩrĩro ĩno ya mĩario yambĩrĩirio nĩ ndereti ya kũingata commission ya ithurano gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩena yothe rĩu ĩkĩhunjagia thayũ yugĩte atĩ nĩ ĩhotorete kũhamũrithia commission ĩno na njĩra ya mĩario hatarĩ kũhahũra bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.